Dobro, dajmo pol začeti s tole mini tiskovko. Skratka, še enkrat hvala vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu. Nimamo veliko priložnosti na Ljubljanski borzi, med letom, kakšne take pozitivne dogodke naznanja, tako da evo, za januar je to super. Skratka, zelo smo veseli, da so se nam pridružili tudi kolegi iz Intercapital Asset Managementa z Hrvaške. Veste, da njihova sestrska družba je bila zdaj že, ne vem, 5. zapored najboljši član na Ljubljanski borzi, tako da smo zelo veseli, da jih imamo, ker so daleč najbolj aktivni, sploh pri teh raznih listanih novih ETF skladov. Kot veste, imamo zaenkrat, oziroma smo imeli, ker danes so že 4, do zdaj 2 ETF sklada. En je bil vezan na naš SB Top indeks, drugi je bil vezan na Crobex. Z današnjim dnem pa se lahko že trguje z 2 novima ETF-oma. En je vezan na romunski trg in en na money market. Več o samih ETF-ih vam bojo povedali kolegi kasneje. Zdaj, kar se tiče Ljubljanske borze, mi smo seveda veseli kakršnega koli instrumenta, ki pride na borzo, ETF-ov še posebej. Zakaj? Zato, ker se nam zdijo tak zelo priročen instrument, s katerim je relativno enostavno možno investirati praktično z nakupom ene delnice, rečemo temu, v nek celoten spekter delnic, bodisi da so vezane na nek indeks ali pa v primeru money marketa pač na instrumente denarnega trga. Tako da na ta način s tema 2 novima indeksoma dejansko širimo našo ponudbo instrumentov, ki so trenutno na Ljubljanski borzi, tako da sta dejansko oba 2 instrumenta taka, da širita ponudbo na področje, kjer nismo bili do sedaj praktično nikjer prisotni. Se pravi romunski trg in pa denarni trg. Za Romunijo verjetno ste slišali veliko v zadnjih letih, tisti, ki spremljate kapitalski trg, je zelo agresiven trg v vzponu. 2020 so postali pri enemu indeksu že emerging market, zdaj so na watch listi, če se ne motim, MSCI-ja, tako da to bo tudi, če jim uspe, jaz mislim, da so tik pred tem, še en dodaten push, kar se tiče marketa. Veste, da so imeli v letošnjem letu, če se ne motim, največji IPO v Evropi, se pravi hidroelektrika. To je to, kar si potiho želimo tudi za Slovenijo. So nam kar zgled v marsičemu, sploh v zadnje pol leta, ko malo bolj intenzivno delamo na tem, da bi se Slovenija pridružila, rečemo v 5-letnem horizontu emerging marketu, nam je Romunija v marsičemu zgled. Če pogledate malo njihove podatke, dejansko so po marsikerem kriteriju 10-kratnik slovenskega trga, po nekaterih parametrih pa še več. Tako da tukaj so naredili res ogromen preskok in to v ne tako dolgem obdobju, kar nam po eni strani daje tudi neko upanje, da je, bom rekel, da je možno tudi nekaj takega narediti v Sloveniji. Seveda pa ne gre to čez noč. Te ETF skladi so tudi, bom rekel, neke vrste en tak korak v smeri integracije regije. Veste, da že ponavljamo iz leta v leto, da majhni trgi, tako kot je recimo slovenski ali pa hrvaški, bomo zelo težko preživeli samostojno in zato se že nekaj let trudimo povezovati z ostalimi državami v regiji in Romunija je definitivno med temi. Če se spomnite, v lanskem letu smo na 2 konferenci povabili že romunska podjetja, maja v Zagrebu pa novembra v Ljubljani. Prav tako smo pa tudi naša najboljša podjetja peljali v Romunijo predstaviti investitorjem, tako da mi imamo neko povezavo z njimi, seveda si pa želimo tudi od kolegov z Intercapitala, da bi mogoče v prihodnje kakšne podobne indekse na kakšne bolgarske ali pa druge države v regiji naredili ETF-e in jih seveda listali tako v Zagrebu kot v Ljubljani. Zdaj bom rekel, en tak naš pozdrav z Ljubljanske borze in KDD-ja je to, da bo trgovanje do konca januarja brez stroškov provizije borze in KDD-ja, in to velja za vse 4 ETF-e na Ljubljanski borzi.
Kaj bi še dodal? Najboljš verjetno, da predam besedo kar kolegom iz Intercapital Asset Managementa, da vam bojo malo povedali o ETF-ih in pa potem tudi predstavili vsakega posebej. Če imate kakšno vprašanje, predlagam, da ko bojo kolegi imeli besedo, da jih kar sproti vprašate ali pa pol na koncu, seveda pa vabljeni pol tudi tam na en kratek prigrizek. Tako da zdaj vabim Ivana Kurtoviča, predsednika uprave Intercapital Asset Managementa, da vam še on pove par besed. Hvala Aleš i hvala svima što ste došli danas tu. Moje ime je Ivan Kurtović i predsjednik uprave sam Intercapital Asset Managementa. Danas ću zajedno sa svojim kolegama Krešom i Đivom održati tu kratku prezentaciju predstavljanja dva nova ETF-a koja listamo na burzi. Prije nego što krenemo, zahvalio bi se Alešu, Nini i Andrijani što su nam omogućili da predstavljanje napravimo tu i što su omogućili između ostalog da svi vi dođete tu. Kratko, možda prije nego što krenemo ETF-ovima, da predstavimo Intercapital Asset Management. Znači mi ko asset management kompanija smo vodeća nezavisna asset management kompanija u Hrvatskoj. Imamo otprilike nekakvih 430 milijuna eura pod upravljanjem i ono što mi volimo istaknuti da mi imamo nekakav drugačiji put zato što smo nezavisni. Taj put je da smo dosta prije već shvatili da jednostavno financijska industrija ide u smjeru nekakvog finteka, između ostalog ide u smjeru novih i drugačijih proizvoda gdje su ETF-ovi danas definitivno ti proizvodi koji primat imaju globalno na tržištima. Mi smo 2020. godine napravili prva dva ETF-a, znači jedan ETF koji pokriva Crobex, znači Hrvatsku, drugi SBI Top Sloveniju. Nešto kasnije smo ih listali, bili ovdje u Sloveniji 2022. godine, a prošle godine smo napravili i predstavili dva nova ETF-a, znači ETF koji pokriva Rumunjsku, znači BET Index, i drugi koji je Money Market ETF, koji je vrlo, vrlo zgodan inače, a pogotovo za ovo trenutno vrijeme, s obzirom da banke i dan danas ne daju neke velike stope na depozite, a realno Money Market ETF je onaj najkonzervativniji proizvod općenito koju financijama možete imati ako želite ovaj višak kratkoročne likvidnosti investirati na tržište. Uz ove ETF-ove ono što radimo i veliku, znači općenito tranziciju iz tog klasičnog asset managementa ka fintechu. Znači imamo dvije aplikacije, za sad su dostupne samo u Hrvatskoj, ali evo vjerujemo da bi možda čak već i krajem godine mogli nešto od toga predstaviti tu. No, prije nego što krenemo dalje i prije nego što krenemo na same proizvode, možda da istaknemo par nekakvih glavnih prednosti ETF-ova. Znači ETF-ovi su fondovi koji se u principu trguju na burzi. Baš prije tjedan dana izašao jedan veliki članak na CNBC-u kako su ETF-ovi po prvi puta sa svojom imovinom prešli ove aktivne fondove. Znači njihova imovina je daleko najbrže rastuća općenito u ovoj financijskoj industriji. Zašto su oni toliko dobili popularnosti? Jednostavno zato što, ono što možete vidjeti ovdje, znači troškovno su efikasni, znači imaju dosta atraktivne naknade. Druga stvar, znači imaju likvidnost zato što se trguje s njima kao sa bilo kojom dionicom na burzi, znači na jedan klik ga možete kupiti ili prodati. Druga stvar, znači imaju veliku transparentnost zbog toga što u bilo kojem trenutku vi znate koju temu prate. Da li je to nekakva geografija, na primjer, ne znam, Azija, BRIC countries, Europa, Amerika ili slično, ili mogu biti, ne znam, sektorski, ne znam, semiconductors, technology, farmaceutika ili primjerice ovi ko što su naši više za nekakvu sub-regiju. I naravno ono što je dobro, pogotovo za male investitore, ako želite se izložiti kapitalskom trgu, znači vi ne trebate birati dionicu koja je dobra ili koja je manje dobra, vi jednostavno kupite cijelu košaricu, jer obično u indeksu su one najbolje dionice koje to tržište ima. Ono što mi imamo danas od ETF-ova u našoj ponudi, znači Hrvatska, znači pokrivamo Crobex 10, imamo Sloveniju, pokrivamo SBI Top, znači imamo Rumunjsku od prošle godine gdje pokrivamo znači 20 ovih najlikvidnijih i najboljih rumunjskih dionica.
Znači, od kraja prošle godine imamo money market ETF, znači koji pokriva ove najbolje ili ajmo reći core eurozone, znači konkretno vidjet ćete znači, papire kratkoročne od Francuske, Belgije, Nizozemske, Njemačke, nešto Italije i ono što je bitno možda za istaknuti, ali o tome u narednim mjesecima planiramo raditi još neke nove proizvode. No prije nego što dođemo na te nove proizvode, prepustio bi riječ kolegi Đivi da predstavi znači rumunjski ETF. Đivo. Hvala Ivane i dobar dan svima i s moje strane. Ja sam Đivo Politika, fond menadžer na našim dioničkim ETF-ovima, pa tako i na ovom rumunjskom. Evo, Ivan je ranije rekao da zapravo ovaj put uvrštavamo 2 ETF-a. Jednome o kojem ću vam Krešo pričati kasnije je cilj da bude što manje volatilan i da zapravo imate taj nekakav oblik sigurnog ulaganja, a ovi dionički su zapravo, možemo reći, na drugoj strani tog spektra, dakle idemo na nekakav ipak dionički rizik i nadamo se nekakvom rastu. Jel? Pa evo kad smo kod rasta, vjerojatno ste pratili dionička tržišta u posljednjim desetljećima i evo kao što vidimo, na primjer, i Europa i Amerika su u tom periodu zapravo ostvarile jako visoke stope rasta. Europa evo 300 i nešto posto u zadnjih 20 godina, Amerika preko 600%. Vidite da je ovdje ova skala malo čudno izgleda, zato vjerojatno možete pretpostaviti da ćemo sad vidjeti nešto još veće. Rumunjska je, na primjer, u tom periodu ostvarila rast od preko 1000%, što je zapravo, ako gledamo te nekakve geografske podjele, jedna od najboljih izvedbi na svijetu. Ipak, naravno, unutar cijelog tog spektra dioničkih investicija bile su neke dionice koje su bolje i od toga imale izvedbu. Ovo je, na primjer, prikaz američkog Nasdaka, odnosno tehnoloških dionica. To je stvarno bilo teško pobijediti. Postavlja se pitanje, kad vidite ovako veliki rast, zapravo je li to opravdano? Je li to bio nekakav balon, kao što smo recimo imali 2008. godine, ili je stvarno na krilima nečeg stabilnog? Rumunjska, svakako možemo pričati o stabilnom rastu, budući da je taj rast zapravo pratio rast ekonomije koji su oni imali. Ovdje vidimo realne stope rasta BDP-a, GDP-a, dakle za Rumunjsku i za Europu. I kao što vidimo, evo, u zadnjih 10 godina Rumunjska ima u prosjeku duplo veću stopu rasta, dakle njima je prosjek 3,5, recimo, prosjek za Europu je oko 1 i nešto bio. Osim gospodarskog rasta, molim te, isto jedan od načina kad gledamo dionička tržišta je da te cijene zapravo pokušavamo svesti na nekakve relativne pojmove, da bismo mogli usporediti dva tržišta. Jeli? Jedan od najpopularnijih načina za to raditi je ovaj P ratio, odnosno odnos cijene i zarade. Dakle, koliko ja eura plaćam za svaki euro dobiti koji ostvaruju te kompanije. I evo ovdje vidimo zapravo prikaz više tih tržišta. Naravno tamo s lijeve strane najskuplji su zapravo ti američki i Nasdaq i S&P. To je opravdano dakle velikim budućim očekivanim stopama rasta. Ovdje vidimo crveno su 3 tržišta koja mi imamo pokrivena kroz ETF-ove i evo rumunjski nam je tu. Dakle u ovom trenutku tko god kupi rumunjski ETF plaća 9 puta dobit, možemo to tako reći. I ako usporedimo sa ovim nekakvim širim tržištima, zapravo vidimo da su i Rumunjska, a i Slovenija jako primamljivo u ovom trenutku, dakle jeftinije i od nekakvih prosjeka tih emerging tržišta Europe generalno i tako dalje. Ono što je još zanimljivije od ovog PI odnosa i ono što recimo dioničari, pogotovo mali, još više vole vidjeti je dividendni prinos. Dakle, to je odnos dividende koju dobivamo svake godine i cijene koju plaćamo za to. Jeli? I evo ovdje vidimo opet da dva naša tržišta, Slovenija i Rumunjska, su daleko na broju 1 u usporedbi sa svim ovim ostalim tržištima. Prosjek kroz godine i za jedno i za drugo tržište je 6+%. Dakle, možemo to tako reći da ako cijene ostanu gdje jesu, svake godine vi samo od dividende dobivate nekakvih 6% prinosa, jel tako? Može dalje, molim te. Ukratko, koji je sastav Rumunjske, što kupujemo ulaganjem u to?
Evo ovdje je zapravo nekako malo svjetlo ispalo na grafu, nema veze, ali ono što nam je tu najbitnije zapravo je ova podjela po sektorima. Pa ovo tu što sad nažalost ne vidite dobro je energija. Dakle, možemo reći da u Rumunjskoj 50% indeksa čine energetske kompanije. Dakle, vidimo ih tu gore u ovom dijelu, to su na primjer Hidroelektrika, koju je Aleš već spomenuo, koja je bila zapravo najveći IPO u Europi prošle godine i među 5 najvećih u cijelom svijetu. Osim energije imamo zastupljeni sektor banaka, on je negdje recimo 1/4 indeksa i ostalo su ove neke manje kompanije. Dakle, kad pričamo o Rumunjskoj, svakako imati na umu da je tu priča energije. Ono što je zanimljivo kod energije u Rumunjskoj, dakle, ako gledamo u nekakvom širem europskom kontekstu, je li Europa ima problem, možemo to tako reći, da uglavnom nema svoje izvore energije. I to vidimo sad ovih godina kako moramo uvoziti sa svih strana, radimo LNG-eve, odustajemo od Rusije i tako dalje. Rumunjska je zapravo našla velike izvore energije plina u Crnom moru, njihov Neptun projekt, i oni će kroz par godina biti jedna od 3 samo zemlje u Europi koje su energetski neovisne. Tako da, evo, i te njihove kompanije će profitirati od toga. Možemo dalje. Ukratko, evo, ako bi želio da odete sa 4 nekakva glavne ideje što se tiče Rumunjske, to bi bile ove. Dakle, tko god da uloži u rumunjski ETF i prati taj indeks, izložen je 20 najboljih kompanija s rumunjske burze. Dakle, to mi automatski reinvestiramo i mijenjamo kako se mijenja indeks. U ovom trenutku plaćate zapravo jako nizak PE, dakle puta dobit, i od toga dobivate jako atraktivnu dividendu od nekih 5,5 do 6%. Pritom imate dosta nisku naknadu, dakle evo mi u ovom trenutku računamo da ukupan odnos troškova će biti do 1% godišnje. Dakle, možemo to reći, ako indeks naraste 10%, vi možete očekivati 9 i nešto posto rasta vaše investicije. I također što je Aleš već spomenuo da je cilj Rumunjskoj s vremenom preći iz tog takozvanog frontier u emerging tržište, Sloveniji, pardon. Rumunjska je tu još bliže, dakle vjerojatno će kroz sljedećih godinu, dvije ćemo čuti nešto više o tome da idu u taj viši rang. Zašto je to zanimljivo? Zato što puno više investitora globalno prati emerging tržišta nego frontier i samim time će zapravo privući puno više investicija. Naravno, što više investicija dolazi u zemlju na burzu, to više rastu cijene i vi imate tu priliku za zaradu. Evo, to bi ukratko bilo to u Rumunjskoj. Ako budete imali kasnije pitanja, dapače, na raspolaganju smo. A sad bih htio prepustiti riječ kolegi koji će vam predstaviti naš drugi ETF. Hvala ti, Đivo. And now something completely different, kako se kaže. Za početak, zapravo sam htio prikazati kako je došlo do te prilike da money market ETF možemo ponuditi na tržištu, a zapravo glavni razlog je ono što je svima već dobro poznato, a to je inflacija. Znači, nakon epizode covida i zapravo dosta velikih poremećaja u opskrbnim lancima kao i izdašnog fiskalnog stimulansa mnogih država u svijetu, vidjeli smo jako visok skok inflacije i najveća kontribucija je zapravo došla iz segmenata koje zapravo ljudi najviše osjećaju, a to je neko stanovanje, režije, hrana, piće i slično. I obzirom da su to ljudi jako osjetili, centralne banke svijeta su morale reagirati na to, a reagirali su na način da podignu kamatne stope. Kamatne stope su dugi niz godina bile praktički nepostojeće i imali smo nagli skok i sada zapravo tu imamo razinu od oko 4% u Europi. Međutim, pristup tom međubankarskom tržištu nije tako jednostavan i nije dostupan zapravo svim investitorima. Iz tog razloga ta stopa od 4% je samo tu dostupna velikim investitorima.
Mali investitori se u velikoj mjeri još uvijek oslanjaju na banke, a banke nisu toliko izdašne po pitanju kamatnih stopa. Ovdje smo dali jedan primjer sa web stranica banaka u Sloveniji gdje smo zapravo htjeli pokazati da su te stope na bilo koje razdoblje ipak dosta niže od onog što pokazuje, što daje Europska centralna banka i čemu zapravo i same banke i veliki investitori imaju pristup. Tu smo htjeli ponuditi jedan proizvod koji će zapravo klijentima omogućiti da vrlo lako uđu i izađu iz tog proizvoda, da se ne moraju obvezati na dugi period da budu investirani, a da ipak dobiju što bliže toj razini kamatne stope koja je trenutno prevladavajuća na tržištu. I tu vidite crveno označeno, znači naš money market ETF koji zapravo trenutno nudi sa trenutnim stanjem portfelja oko 3,4% godišnjeg prinosa neto. Kako to nudi? Nudi zapravo na jedan vrlo, vrlo siguran način. Kao što je Ivan rekao u početku, to je proizvod koji je najmanje rizika ima od svih zapravo investicijskih prilika, pogotovo fondova, na način da ulaže u papire vrlo kratkog roka dospijeća i zapravo papire vrlo visokog kreditnog rejtinga. Ovdje vidite da je to zapravo su zemlje zapadne Europe, najviše u našem slučaju Francuska, vrlo visoko kreditnog rejtinga, gdje zapravo većinu tog portfelja čine trezorski zapisi. Kako bi osigurali još dodatnu razinu likvidnosti, velik dio portfelja je uložen i u takozvane prekonoćne plasmane koji su najčešće depoziti kod kvalitetnih banaka ili obrnuti repo ugovori. Sve u svemu u kombinaciji sa vrlo niskom upravljačkom naknadom od svega 0,15% uspjeli smo stvoriti proizvod koji zapravo i malom ulagatelju za vrlo mali iznos novaca može ponuditi jedan atraktivan prinos i jedan vid alternative štednom depozitu i mogućnost zaista plasmana bilo kojeg viška likvidnosti u bilo kojem trenutku i naravno povlačenja u bilo kojem trenutku kada klijent je spreman za neku drugu investiciju, možda neko rastuću poput drugih ETF-ova ili nešto drugo. Eto, s time bi zaključio i zapravo bi prepustio još završno riječ Ivanu da nam kaže nešto i o novim tržištima i novim proizvodima koje planiramo lansirati u narednom razdoblju, a za pitanja smo naravno tu. Hvala Krešo. Samo još kratak, ovo je praktički zadnji slajd, tako da samo kratak komentar. Znači mi smo 4 ETF-a do sada izdali, sva 4 su evo danas listana i u Zagrebu i u Ljubljani. U narednih mjesec dana planiramo listati rumunjski ETF u Rumunjskoj, što će nam biti veliki korak, jer evo po prvi puta će papir iz Hrvatske, odnosno iz regije, napraviti taj nekakav dodatan iskorak u zemlje regije. No ono što sam se i prije dotaknuo i što bih htio istaknuti, znači mi planiramo cijelu paletu ETF-ova širiti dalje. Planiramo ove godine, ako bude sve ok, napraviti još 2 nova atraktivna ETF-a, tako da se nadam da ćemo ih uvrstiti kako u Zagrebu, Ljubljani, potencijalno i u Rumunjskoj i da ćemo sa cijelom tom paletom proizvoda i sa cijelom tom atraktivnošću ponude privući nekakve nove investitore na burzu. S time bi evo ja završio i naravno zahvalio se svima na dolasku i otvorio prostor za pitanja ako neko ima pitanja ili možemo kasnije u ovom neformalnom druženju proći kroz ta pitanja. Eto, toliko od nas svih.
Mislim, rizika je ko uvijek kad se ulaže u dionice puno. Mislim da je najveći rizik što se vidjelo ovdje iz prezentacije velika izloženost energy tržištu. Znači skoro 50% indeksa je vezano uz energetske kompanije, znači cijena nafte, cijena plina i oscilacije koje možemo tu vidjeti, geopolitika i kako će ona utjecati na to. Znači sve to može itekako utjecati na kretanje općenito cijena dionica koje su u portfelju. No kako mi trenutno to vidimo, rekli bi da više tu postoji rizika za nekakav upside nego rizika za downside, jer mislim da geopolitika, baš konkretno što se energije tiče, rekao bi da može, negativno utjecati, ali bi se trebalo pozitivno odraziti konkretno na energetske kompanije. Drugi rizik koji vidimo je definitivno rizik politički. Znači politički rizik je, neće reći velik, ali realno promjene vlade i sve što se dešava su učestale, ali opet kad pogledamo kroz Europu ili čak po svijetu, rekao bi da je to danas više nekako normalno nego što nije normalno, ali definitivno uz rizik geopolitike, cijene energenata koji se prevode na to, politički rizik je drugi rizik koji bi istaknuli za ulaganje u rumunjski market. Pa prošle godine, hoćeš možda Đivo ti odgovoriti, ali prošle godine je čak bio i niži, zato što prošle godine cijene energenata su bile nešto veće nego što su bile konkretno 23. godine, tako da ove godine zarade kompanija su nešto niže i praktički taj PI je čak nešto veći nego što je bio. Povijesno taj PI je čak bio negdje otprilike između 5 i 6, tako da bih rekao da je ovo trenutno sad izuzetak. Ali kažem najviše zbog toga što su korporativne zarade nešto se smanjile s obzirom da je cijena energenata i nešto pala, znači 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu. Ali opet price earnings treba gledati više dinamički kroz nekakvu dugu seriju. Duga serija pokazuje da je taj ipak growth earningsa u Rumunjskoj bio zadnjih 20 godina značajan. Jer jednostavno ekonomija, što smo isto vidjeli iz prezentacije, raste jako, jako puno. Realno, kad se pogleda kroz drugu seriju, rumunjska ekonomija mislim da je bila unutar top 3 najbrže rastućih ekonomija Europske unije. Tako da, kažem, mi vjerujemo, pogotovo s obzirom na cijeli spektar tog nearshoringa koji se trenutno dešava, koji je globalan trend, da će se nastaviti, odnosno da će investicije dolaziti, da će ekonomija nastaviti rasti i samim time da bi korporativne zarade trebale rasti. Jedna od stvari što je Đivo isto spomenuo je ovaj projekt Neptun, na kojem realno 2 ili 3 kompanije od ovih prezentiranih ovdje u indeksu sudjeluju i realno to bi trebalo isto u roku od narednih par godina doprinijeti značajno sa nekakvim novim earningsima u portfelju kompanija. Pa to je, jako dobro zapažanje. Realno razlog je što nakon 2008. nakon znači velike financijske krize, jako puno investitora, znači i domaćih, ali i stranih jednostavno izašlo s tržišta. I mislim što se vidi na kraju krajeva i po likvidnosti, znači likvidnost burze, znači zagrebačke burze, ljubljanske burze, otprilike 1/10 one likvidnosti što je bila 2000 tamo, možda čak i manje, 2000, 5, 6, 7, 8 godine. Jednaka stvar je i u Rumunjskoj. Sad, mislim da je na svima nama, znači na cijelom ekosustavu i na svim stakeholderima oko ekosustava, financija, burze, da radimo na jednostavno promoviranju tržišta i ukazivanju da prilike danas postoje. Zato što kad je price earnings 2008. ili 2007. ovdje bio 50, znači normalno da nije bilo možda uputno investirati, ali sad kad imate price earnings, između 5 i 7 ili 8 i dividend yield između, 5 i 8,
mi realno za bilo kojeg dugoročnog investitora burza, ja bih rekao da je mjesto gdje trebate tražiti dio svoje imovine izložiti tu. Tako da kažem, odgovor na to je povratak investitora. Znači investitori su otišli, realno ono što mi vidimo pričajući sa stranim investitorima, znači svaka neka kriza koja se dogodila od 2008. Kogod je imao još nešto je prodao. I otišao je na, ne znam, S&P, odnosno konkretno u Ameriku. Jer S&P je danas, kad spomenete investiranje, S&P i Nasdaq su neka dva glavna benchmarka. I mislim opravdane, inovacije su tamo, tehnologija je tamo i rast je tamo. Ali opet s druge strane, mislimo da je dobro da se i to diversificira na nekakav način i da se investira u value tržišta poput regionalnih tržišta. Pa ja bih rekao da je 90, ne znam napamet, ja bih rekao da je Hrvatska možda 90%, Slovenija možda nekakvi 10%. Ali od prilike tu negdje. Znači puno manje slovenačkih investitora nego hrvatskih investitora. Pa ja bih rekao da kad smo mi listali to, bila je 2022. listali smo, mislim u februaru, točno tjedan dana pred vojnu u Ukrajinu. Tako da jednostavno nije bio neki možda ni best timing, ali 2022. je realno bila možda najteža godina za općenito financijska tržišta od 2008. godine, ali opet s druge strane, koji god bio malo dugoročni investitor, mislim, vidi se po povratima i prošlu godinu i ne znam, od početka da su bili stvarno dobri. Tako da rekao bi da, mislim, zadatak je na nama da još aktivnije i više promoviramo ta tržišta, a vjerujemo evo da ćemo sad sa ova dva nova ETF-a i sa commitmentom koji donosimo tu napraviti to. Mislim, to je dugoročan proces, znači ja bih rekao da je to proces od, ne znam, godine, 2-3 dana, ali vjerujem isto tako da imamo stvarno kvalitetne i atraktivne proizvode, tako da možemo stvarno i postići to, kažem, kroz neko vrijeme. Koliko ste ostvarili s tema dvema ETF-ama od leta 2022 do zdaj? 60%, znači od kad smo ih listali 2020. godine 60 ili 65% je povrat i na Crobex i na SBI Top. Tako da, mislim, prošle godine je Crobex bio skoro 32-3, SBI Top je bio nešto niži, zato što, mislim, bio je bolji, ali onda kad se dogodile ove poplave preko ljeta, mislim, realno indeks je malo stao rasti. Znači, Rumunjska je prošle godine isto bio indeks skoro 30% preko, jer kažem, mislim, tržišta su stvarno jako atraktivna i mislim, kad gledate da je doba nekih viših kamatnih stopa, growth možda nije neki best place to be, ali realno taj value priče i te higher dividend priče su možda mjesto gdje želite diversificirati dio svog portfelja. A kažem, mislim da su realno cijela regija takva, znači i Rumunjska i Slovenija primarno, Hrvatska nužno ne toliko, ali Hrvatska realno mi očekujemo da će napraviti ove godine dosta veliki taj catch-up što se tiče earnings growtha. Sam to bi dodal, da če ste pozorni, oba dva ETF-a se pravi sledita našim indeksom total return. Se pravi, ne gre za osnoven indeks, ampak indeks, ki vključuje tudi dividende. No. Tako da v teh donosih, ki jih je zdaj Ivan omenjal, so tudi dividende noter. Tako da vse te dividende jih pač dobite z vlaganjem v ETF-e. Ne. Ništa, ako nema pitanja više, ja bih se još jedan put zahvalio svima i evo, pozvao vas na mali zalogaj tu iza. Hvala puno.